Gasa, itibiyag. Awan matan ni Ma'am Brenda dito eskwelaan. Nasapa rin mo ar. Ada ka no pa yung aming papanan na. Sa dino kanu nga iti papanan na. Mapansa ka no aglon. Ay, husto ko ma. Nakigiddanak ko man tamapanak matla aglon. Uray si ka? Aglon ka man? Wen, amin tayo at teachers at dalon na. No ni Ma'am Brenda, maawatak no aglon. Tatalaga akasapulan na. Taadda dagiti anak na apapaadalan na. Hangam no si ka, apay nga aglon ka kat single ka pa'y matlaan. Ipatarimaan ko nga min jebalay mi. Ha? Ay, kasta ka di? Ay, kat sambuto mo na ni Ma'am Brenda. Ingkamutin aglon, bareng agra na kayo. Ma'am Brenda, kunakit asikada ita. Oh, sikamat gayam Salome. Apay nga da ka dito eh. Umayak kumamit aglon, ma'am. Agpapada tayo matgayam. Patarimaan ko nga min jebalay mi. Imbagkan ka, tapatarimaan mo lang dya palayo. Ngamda kami, an-anusan mi pailaang jay agtid-tid abalay mi. Tapag iskwela ag pailaang dagiti anak ko. Nagswerte dagiti anak mo, ma'am. Idi siyak dagis eskwela. Self-supporting nga. Swerte nga rod ita dagiti estudyante. Ay na di mo laam mo. Nagaduntilon ko, gapo ka dagiti anak ko. Ay na, ma'am, agpadatan. Uray siyak adumatilon ko. Oh, ma'am, si Kansan ti sumaruno ijay counter 5. O sige, umuna ako, tay-tayak pa'y anakapila. O anya, nakalon kayo kadi kini Ma'am Brenda? Wen, ngambas-bas itinalon ko, the first time ko. Ni Ma'am Brenda at idakkel. Tasigod gaya man nga aglolon ijay. Damag ko kat saan laeng aday jay tilon na kay. Ay na, di mo ibagbaga iti sa bali ah. Ado tilon ko. Pangngaasim, ta di mo ibagbaga. Wan, anak ko, impatulod kon jay allowance mo. Mapan mula alaanan. Kunak no awan pay, iso nga imawagak. Ado nga min ti babayadan mi ita. Ibagam laeng no adda bayadam tamang ipauitak. Kaya't ko kumati umakar dito boarding house ko nanang. Taapay nga umakar ka manan. Nagilat mat nga min dito eh. Kaya't ko ti umakar iti apartment. Ay na anak ko, nangingi naman ati bayadam. Katni, saan pa anakalpas ni manong mo? Marigatanak nga min dito nanang. Kaya't kunti umakar. Manungay no agrenta ka iti apartment. Mangkitak iti nalaklakang. Umanay siguro jay 5,000 iti makabulan. Ay, pangalaak ngay manan iti kasta agatan. Kat nagadun ti utang ko. Nagutangak sa aminen amabalin a pagutangan. Ma'am Brenda, absent-minded ka manen. Ah, ay ikwa. At dalang amin pampanunutak. Kanayon anaunag ti pampanunuta, ma'am. Ala, umay kakit din, tamapanta iti kantin. Nagbalunak, isupay amatipid ko. Ay na, si ka talaga. Tip-tipidem tabagim. Ay, mapadasam to ti mapadpadasak. Inton agdan pagadalem nga anak mo iti kolehyo. Ayat mula ang amakalpas da iti panagadalda. Aramidem amin apamuspusan. Ay, kaasimat ni Ma'am Brenda. No anyala ditan ti sidsidaan na. Nadlaw mo matgayam dayta. No maminsan agsidapay itisoy. Wen nga rod, apay nga ta. Kat nagdakkel mo ti sweldo na. Dakkel met nga mintilon na. Ay, damag ko kat single parent kat. Wen, tadya asawa na. At daing kabalay na asabali a babae. Iso ani Ma'am Brenda laengan ti mang bibiyag kadagiti anak da. Ay, kaasimat. Isumat lagaya masaan pa yan na makagatang iti baro a sapatos na. Pudpoden ti takong ti sapatos na. No maminsan, ilaklak amak iti merienda. Itultulod ko iti office na. Tamabain no kasta nga awisa.
Nagrigat at talaga ti single parent niya. Ay katwan agasam man, narsing ti kurso di buridak na. Diyay pa'y bagyo ti pagad-adalan na. Diyay inauna, engineering mat, ijay Manila. Ay, naisumot lagayam Dakkel at talaga ti kasapulan na akwarta para kadagiti anak na. Apay nagawid ka pa ilaang Melchor. Mabalin kumat nga ipaw itjay kwarta masapol mo anak ko. Ninanang met, kailiw ka ngamin. Iso ang nagawidak. Isupay di pamasahe manak ko. Amumat akaipaw-paw it ko ti allowance ni Ethel. Nasken nga agtipid ka, tani, ado ti paggasgastusak ita. Saan ka amadanagan, nanang? Tauray no ado ti gastos mo. Sigurado ang makagraduar kami kini Ethel. Amin nga arapaap mo kada kami. Kat matungpal. Amukmat kit di dayta, anak ko. Kat apaman ang makatrabaho kami. Kat ag-retire kanton. Da kamin tumatan ti makaamukan ka, nanang. Saan da ka abaybayan? Da kamin ton ti makaamu ang mga iwan kan ka, nanang. Ma'am Brenda, umay ka, aglugan kan. Papanam ka di aya. Agawid akmeten Umay kan ta itulod kay Balayo. Ay na, nairuam ako na magmag na. Bay anak lata ka di amagmag na. Alakid din, ma'am, aglugan kan. Idagas kay Balayo. Alan, ma'am, umay kan ta ni, agarbisen. Ay iwan, agarbismat nga agpaison. O sige, aglugan ak nga rutan. Minalamamagmag na tapno makatipitak iti pamasahe. Ay na, narikat ti kas na, ma'am. Numuna kat nagado ti awit mo a libro. Kan adapay awit mo a laptop. Talaga akastoy ti biyag tinaganak ngagpapaadal. Naanos ka unay, ma'am? Kaya't ko ngamin makalpas dagiti anak ko iti panagadalda. Ay nga, ma'am. Ay, saan mo kumatagidaksen? May pagkaklaang da ito eh. Saan mo kumabaybay ang tabagim? Amangan mat no agsakit ka iti day tangar aramidam. Ay na, imbaglakit din taadda kayo at teachers akakaduak amangan advice kanya. Wen amam, tasikamat ngamin ti mentor mi idi. Wen, nagbiit ti panawanan niya. Estudyante kayo idi. Ita, agkakadwa tayon amang isursuro. Wen nga rod, ma'am. Agretire akton. Da kayon tumatan ti sumublat kanya. Wen, ma'am, kat nakapaadal kan tumeten. Awan ton di sabaling aramidam. No di ragsakam tulayangan, di pa nagbiag mo. Sapay la kumatan puro trabaho tar aramidag. Diyak pa yan makagatang iti baro abado. Absent mat ni Ma'am Brenda. Ha? Taapay ka no? Not feeling well mat ti imbaga na kin ni Ma'am Principal. Ay, na-stress siguron. Gapo iti kinaado ti aramidan na. No awan pa inton bigat, mapantabisitaan ije balayda. O sige, mapanta. Sapay ti ammo kat awan kadkadwa na ije balayda. Kaasimat nagmaymaysa. Imbag temay kayo. Talaga nga kakapsutak. Diyak makabangon nga agluto iti kanak. Sige ma'am, ilutuan da kapayla ang iti kanam. Kabayatan nga adda kami dito'y balayo. Uwan, ma'am. Nasapa kami ngamin anagawid. Iso adimbagas kami dito'y balayo. Diyak mo takla at matlatan aking mapsutak. Kasano ngamin ma'am, kurang titurog yo. Uwan, ma'am, kat masapul mo't ngamin nga aginana kayo Kayat mo ama pagturpos dagiti anak mo. Ngam kasano ang maaramid mo dayta, numabaybay amat tabagim. Nanang, agi pa it ka iti kwarta. Awanin ti allowance ko. Ay, kasano kat kagap-gapok mat iti sakit anak ko. Ni, alangan mo't nga awan kwarta. Wan, agi pa itak iti kwartam. Madamdam ako man tatalagang awan kwarta. Awan mati maibaon ko nga rood anak ko.
makaamu kayo nanang. Basta gipawit kayo. O sige, ikarigatak ti rumuar, oray nakapsutak pa'y laang. Nanang, kita dagiti grades ko. Nagngangato dan, anak ko. Kung nakmatkan ka, nanang, saan asayang dagiti bannog mo kanyak? Tagad adalak anasayaat. Huwan anak ko, mamati akon ken ka. Kanamom, nanang, sa anak pa ilangan nakagraduar, ngam adun dagiti kumpanya amayat amangala kanyak. Paggiin nagawan da ko, nanang. Ay na, nagsaya atin no kasta anak ko. Tapno saan kan amarigatan ngagbirok iti trabahom. Wan kayam, nanang. Anya ka diti kayat mo, isagutan ka, uray anya, basta addan trabaho. Sikaban kit di, anak ko. Amukon. Ipatarimaan ko dito balay para kan kananang. Siyakto pa yung timang plano. Anya ti kayat mo, nanang? Jay adda swimming pool na? Oray simple lang abalay. Mayaten, anak ko. Basta nasaya at ipagbanagan yung agkapsat, naragsak akon. Kunak man nagturpusin di inhinyero nga anak ni Ma'am Brenda. Apay nga itak, sobra pa'y laeng ti panagtrabaho na. Tila ilaklako na. Saan pa'y ang naggraduar di nursing na? Kasta ka di? Ngam dandani ka nun. Ti kunak agad tulungan di inauna nga anak na. Hindi kasta. Maksayan mo't dagiti bakbaklayen na. Ay, jakman amo. At dan sa kano ngamin girlfriend na nga iso tigas-gastusan na. Ay sus, day takit tirigat na ita. Iso ani Ma'am Brenda, permilatta ti sakripisyo na. Manong, sikaman matimangtad iti pag-board exam ko. Ni, apaya dumawat ka kanyak? Dumawat ka akin ni nanang? Kunana si ka ti pagdawata. Awan kwartak. Ni, agungot ka pa'y. Amumot nga gururnong kami iti girlfriend ko. Para iti panagkalay sa ami. Una ampay mo ti girlfriend mo. Abay, uray si ka. Katadamot boyfriend mo. Kunam idi ano makagraduar ka. Sikan timang paiskwela kanya. Tapno makainanamot ni nanang. Ngumanya nga ita. Pulos mat asaan nak akayat atulungan. Ala, siya kung timangtad iti kwartam apag board exam mo. Di mawatakin ni Manong. Ngam ko na namat nga awan ka no ti maitad na. Rumbang kumamot at tulungan na ka. Sabali mat titultulungan na nanang. Namnamaak mo't at tulungan na ka. Tapno malagan anak kumamot. Tani, aging gaita, agbaybayad akpay laeng kadagiti utang ko. Anya ngay tirik nam ita, Ma'am Brenda. Ta nag-retire kan. Naragsak ka, nga mamimiss ko ti agisuro. Matuloy matlaangan ti arapaap mo nga agtor. Tsaka mo, nada plano dagiti anak ko amang itor kanya. Apay kit din asaan. Nagadu ti rigat mo kadakwada. Ni Melchor, dakkel ngagpayso ti sweldo na. Ngamjak man mo no pangigasgastusan na iti kwarta na. Kasta ka di, Ma'am. Ni mo't Ethel, nagbalin mo'ten a nurse. Ngam no jak awagan, ay na, di na kun malakip. Unay matan. Isugang may sa aklat ta ije balay mi. Kat ita ta-retire na kon, agtara ka naklangan iti dingwan, kan agmula ak ije paraangan ije balay. Anyamot ti kastoy. Nagadwa trabaho nga isamsambot ko. Ring-aring pailaang mata ito cellphone ko. Kaya man, sungbatak man laangan. Hello? Wen? Siyak ti inauna nga anak ni Maestra Brenda. Apay ka ti? Ha? Na-stroke ni nanang ko? Sige. Sa dinong ospital, tayan na.
Saan mo ko maapagtalikodan ti responsibilidad mo kin ni Nanang? Saan matkat? Kunaklaan kan ka, asikapay lang ti mga sikaso kin ni Nanang, taado ti trabaho. Agpadatang adun ti trabaho na ita? Ho, sikapay mat aners ti kasta. Katsi ka kuma, tadakdakkel ti sweldo ngam iti siya. Saan ta napagsaritaan ti sweldo? Tawan ti sabali amang nga sikaso ken ni Nanang. No saan adatang agkapsat? Ay naatake gayam ni Ma'am Brenda. Anya? Kaasimat. Pasaray panawan kanumot dagiti anak na ijabalayda. Kayat mo asawin. Awan ka duana. Adda kanu kaaruban amang pakpakan kan kwa na. Ay na, nakakaasimat. Unay mo tikastan. Kalpasan apagadalan na dagiti anak na. Isupay laeng met ti binaybay anda. Talaga akaasi. Ginasgastusan na ida. Nagadutiot utang nagapu kadakwada. Itatanakalpasdan. Kat masakit pa iti inada. Binaybay andalatan. Marikatanak abumangon. Nagado a reklamom. Kasano ang marigatan ka? Kat day tamot laagid idat aramidam. Kunakkan ka bumangon ka, taagwat-wat ka. Sadot kan tumat ngamin. Kabailak nga aramidan. Nuadam ang katwa kanyak nga agwat-wat. Hay, jak masango. Jak masango, tadda trabaho kunakmanan. Di ka makaawat. Unay matan ti kastoy. Apay agsangit ka ngay. Ad-adang agsakit ka no kasta. Panpanawan dakmat ngamin. Nagmaymay sa aklang dito'y balay. Saan ka talaga ang makaawat? Ulitak manen nga ibaga. Sa anak ang mabalin nga agtalinaid dito'y balay. Tadda trabahok. Nalawag ka di? Awan sapayan ti agas ko. Gumatang akto no agawid ak. Ayan na nga, yung pensyon mo. Pagpa-therapy ko maday tiyan ako. Jay kwartam ti igatang mo iti agas mo. An-anuam day jay kwartam na di mo gastusan. Agur orno ngakmat para iti masakbayak. Ethel, agsarita taman. Anya ti pagsaritaan tamanong. Panagkunak. Saan arumbang dagiti aramidan takin ni Nanang? Ha? Anya ti kayat mo asawan. Malagip mo ka di dagiti sakripisyo ni Nanang. Idi agad adal tapay lang. Ano? Nagkariak ken ko na Ethel. Nga apaman ang makagraduarak. Siyak ti mangyaon ken ko na iti kinarigat. Ano? Wen Ethel, kat karaman ka iti dayta. Kat sapay la kumaading ko. Tagbalbaliwtan. Subadanta dagiti adu arigrigat ni Nanang. Data ti rumbeng amangaywan ken ko na. Bueno papagayam, di tan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa, iti biyag. Insurat para iti script ni John M. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay. Gasa, itibiyag. Anya ter aramidin nyo dito'y balay, ante auring. Ay ko ngamin, beti ka anakan. Pinapanaw da kami iti balay apag-abangan mi. Anya? Awanan ti amo mi apapanan mi ka anakan. Mabalin ka di makipagnaet kami pala kada kayo. Asa na bali? Pumanaw kamin tumot lang. Apaman makabirok kamin iti mabalin mi apag-abangan. Kaya't kayo at tulungan, auntie. Sige mo't na, beti ka anakan. Dakkel mo't itulong mi kada kayo, idinagsakit day tinanang yo. Amok day ta, auntie. Nga masapula kasaritak pa iti asawak. Saan ang mabalin asyak laang tagdesisyon. Taamangan no day tanto ti pangrugyan ti saan mi apag kinaawatan.
Lakay, masapa ka kadi arumwar ita. Wen bakit? Ngamin, ado ti aramidan mi. Ay wen gayam. Anya itayan tayo ko na mga ibagam kanyak. Imay ni Auntie Auring dito'y balay itay. Kahit? Pinapanaw da kanu ida iti pagababangan da. Katawan sa bali apapananda. Bakit? Di mo ko naan apalubusam ida nga agna dito'y balay. Day talaang ti amok a solusyon, lakay. Nga manulaang ti sweldok bakit? No dito'y da nga agnaed. Amangan no saan ta ida akabaala na pakanin. Kan may sa, amangan no agromda. Alan alakay. Kaasi damat no saan ta ida at tulungan. Umayak man, Betty anak ko. Ne, da kayo met gayam tatang. Itaman pa'y analagip yu ti umay dito'y balay. Wen takanayon kayo met abisi nga agasawa. Ay wen gayam balasang ko. Husto ka di na damag ko. Nga umay makipagnaed antim Auring dito'y balayaw. Wan tatang. Ay na, no apay met nga men nga inla ko dati balay da nga impatawid dagiti dadakkel daken kuana. No si bibiyag pay laeng ni Nanang Mau. Sigurado nga agunget dayjay iti kasta nga aramidan ti kabsat na. No kasta. Illa ko dagaya man ti balay day di lolo kan lola, tatang. Wen, inla ko dan anak ko. Ay na, jak amo, no sa dino tinangus-usaranda iti kwarta ang naglakwanda. Ay, sayang matatang. Wen, sayang talaga. Nga mawanan ti maaramidan tayaw. Tanaila ko damitain. Agraman ti basit adaga day dilulong yaw. Inla ko damay. Kumusta ti biyahe yo, Auntie Auring? Nasayat mo at Betty ka anakan. Ay wan gayam ni Jester, ti anak ko. Kastoy matlagayam ti palayo. Insan beti? Wan, iso nga ano sa inyo pa'y laang. Awan mo ti pagpilyan mi Betty ka anakan. O sige, agkape kayo pa, Auntie. At dapay mo't nabati ang tinapay. Anya ngay ti kape Betty ka anakan. Nangisit mo't. Ngun nga roda. Ramanan nyo nga Masiguradok magustuhan nyo ti kape mi, Auntie. Pasensya kan Betty ka anakan. Ngamsan kami nga kapkape ti kasta. Ni, anya nga ti kayat yo, Auntie. Jester. Gatas din inumak Betty ka anakan. Nimot Jester, tay instant coffee. Anya? Nay, apaya si katagin inaw. Betty bakit? Wala kay. Okay lang. Nay, daan ti Auring kan ti kasinsin mo nga eh. Apaya sanda nga inawan tinangananda. Ni Auntie Auring nakaturog. Ni Jester mat rimwar. Aniya? Unay mo't ti kasta. Si kapay lang ti agin inaw itinangananda mait. Ay na, si kakit di mo't lakay. Okay lang. Agtugaw kakit di, ta itimplaan ka iti kapem. Bakit? No kasta ka na yun. Agruam dalaeng. Ala, bayam ta kasaritak to ni Auntie Auring lakay. Rumbang laeng bakit? Yak kayat ti kasta nga aramidan daken ka. Leslie, umutangak man ading ko. Ni, anya nga ito utanga man ang Betty? 5 kilo abagas. Ay, di mo ibaga. Naibusin ti ginatang mo idi Lunes. Naibusin adda nga mindaan ti Auring kan ti kasinsin ko. Upat kami itan ijebalay. No kasta, adadapay laang ijibalayo man ang Betty? Wen, awan kanupay tinabirukan da pagakaranda. Ay, di pa pakpakanda laang kada kayo? Sana bali, taantik mat ida, Leslie. Ay, ngam atidugan ti listaam dito tirsenak manang. No saan ka laagayam? Saan kan apautangan? Mabalin ka ding agsarita ta, Betty. Apay ka di lakay.
Napudot man ti ulong. Kunak man magsapsapol ni Jester akasinsin mo iti trabaho na. Day tamot ti kunana. Ngam di mo pigsaan ti saom. Amangan numangag na ka ni Auntie Auring. Nakitak daya a Jester iti tersena ni Antibiring. Kadwa na dagiti padhan na amang martek. Anya? Day tatipod no. Ala, bay amlakay. Kasaritak to ti kasinsin ko. Di dalag babain dagita at tao. Papakpakan da lang aruden diti balay. Sadot dapay laang. Tangiwat mo lakay. Awan bibiyang ko. Di uray man numangagda. Abusado dakit di dagita kakabagyam. Auntie, mangan kayo, numabisin kayo. At damot na iluto amakan. Agyaman nak, beti ka anakan. Jester, rumwar ka di tantamangan tayon. Wala nang. Umayon. Da kayo latan ti mangan, auntie. Aglabaak pa'y ngamin. Awad, na kami ti makamod ito ikanakan. Agyaman kami unay. Awan anyaman na, auntie. Nagpangluti mo sida. Sigurado. Adumanan ti kanak no kastoy. Sige, auntie, tainak aglaban. Sige lang, beti ka anakan. Da kami ti makamod ito'y. Bakit? Nang rabi ka din. Saan pa'y lakay? Daan ti auring kan Jester laang tinanganitay. Mala, agidasar ka man kit dita mangantan. Anya ko mati idasar ko bakit? Katawan mo ti masida. Ni, kasano nga awan? Kat may sakilo a manok ti inya dubok itay. Awan ti makitak nga adobo iti kaldero. Bakit? Nan, aglisi ka man dita. Kitaak man ti kaldero. Na, apay ngay. Awan maten tinabati. Kung naktumat kan ka bakit? Naibusan. Ay, nagloko maten dagita tattao. Saan tapay anangan? Ngam inibus damat gaya man ti sidaan. Dahil tati ibagbagakan ka bakit? Anya ngayon ti sidaan ta. Anya pa'y ngay. Ano santan ati agsida iti asin? Wan gayam, awan ka di pa'y tinakita daan ti mapagakaranda. Ngamin, jakon maanusan ti kastoy bakit? Rumwar ka din, beti ka anakan. Wananti, adda ngamin trabahok ita. Mabalin ka di, ti agpagatang iti gatas kan ka. Mabalin mat, anti. Ay gatangan naktuman nga rod, naibos nga minin ti gatas ko. Mangtad kayo nga rod iti igatang ko, anti. Si kamot na ti makamu agumatang. Nalipatam samot nga idi agsakit ni nanang mo, kat siyak ti gimatgatang iti gatas na. Awanin ti kwartak, anti Auring. Saan kami pa ang nagsweldo iti asawak? Ay katumotang kapaylaang iti ayan ni Leslie ah. Sigurado apautangan na kaday jay, tagayam kayo ma. Anya? Sa silong ni kaka may mamang nakadapa. Awanan kay ti main? Apay, anya ti mapaspasamak ditoy. Gab, Jester! Bagbagaan nyo, day tanalaing nga anak yo. Awan lang aruden ti maitultulong nyo diti balay. Day tapay lagbarbartek ti aramiden na. Mangibabain. Anadam ta pa nagsasaumi ti anak ko, Gab. Subaya, sika lang aruden ti umuna ng kabil kanyak. Parikot ti insang bayo diti balay. Apay, basol mi kadi. No pinalubusan na kami ni Betty ngagnaw dito'y balayo. Titulagan, ket pumanaw kayo matlaan, apaman ang makabiro kayo iti balay nga abangan nyo. Ngam anya ti mapaspasamak, pinagbalin nyo abalayo ti balay mi. Abusado kayo launay. Saan agapo anaanos ni 20 kada kayo? Abuswan nyo matan! Anya tinapasamak lakay. Marurudak iti mamartek akasinsin mo bakit? Si kakanumat ngamin ti imuna ng danog kan kuana. Asino mo ti saan amasurun iti kasye nga aramid ti kasinsin mo? Di mulat ako man tinutupan. Amumat anabartek. Ita, siyak pa'y tayan ti bidot. Kasta ka di? Saan akas talakay? Tilaang kanya, saan mat amasapol akabilam ti kasinsin ko. Mabalin mat akasaritam itinasayaat. Kasano ko makapag-sarita kami?
kat no baribar met akanayon ti sungbat na. Siya kun ti masiksikuran kadakwada bakit. Mabanbannog da tao iti trabaho. Ngamisuda, nakarelax dalaeng. Naimbag kumamat no tumulong da iti gastos dito'y balay. Ngam saan mat, ta ultimo kape, gatas ken sabon nga usaranda, sikapay laeng ta gastos. Lakay. May salaang tikit-kidawag kan kabete. Papanawam dagita atat tao, tano saan, siyak ti pumanaw. Amom bete anak kao. Husto ti asawam. Manuabulanan nga agnanaedaan tim auring iti balayaw. Gamaging kaita, awan pa'y latinabirukan da apag naedanda. Ay na, kalukuan da ita anak kao. Jak amuno kasano apapanawag daan ti auring tatang. Dakkel nga minti na itulong na idi agsaksakit day dinanang. Saan met katadakas? No subadam, nagiti na itultulong na ide. Iti day di inam, anak ko. Hingam, adamat ati limitasyon na. Tatang, Maawatak no apay akas na ti reaksyon ti asawam. Narigat met ngamin no da kayo pa'y latimang pakan kadakwada. Kat kabailan da pa'y met ti agtrabaho. Kitaam ti listaan ti utang yaw kin ni Leslie agayem mo. Nagatidugan, anak ko. Saan matakasta? Nagdakalan ti utang yaw. nakapagdesisyon na kun lakay. Papanawa kon daan ti auring. Nasaya atmat, ta nakaamiris kan bakit. Wan lakay. Husto kayo kinitatang. Abusado dalauna yan. Saan adakas ti tumulong bakit? Ngam no kastang abusuan da kan, tasikan ti mailumlum iti utang. Gapo iti kinaabusado da. Wan lakay. Panagkunakit na sa isaya at matlaang no papanawan ta idan. Tapno agnakam kan aggagat damat. Nauwan gayang bakit? Oh, ato iti sweldo kita abulan. Ibayad mo pala iti utang mo iti tersena ti gayam mo. Amok ngamin nga atid dogan ti listaan ti utang tayo jay. Agyaman naklakay. Sigurado amaragsakan da ijay no agbayad ak. Addamanin igatang na itila ko na. Pasensya kayon, auntie. Ngamnas kan apumanaw kayon kini Jester dito'y balay. Anya, kasta kalakanakan ka, timang papanaw ka na kami, Betty. Kalpasan ti amin na naaramidak iti inayo. Panagkunakit umanay matin tinasurok at abulan a pinakpakanda kayo, auntie. No amukla kumakastoy taramidam. Saan kayo kuman at tinulungan idi? Di mo matgayam amo ti tumulong iti padamatao. Saan ka di atulong ti manuabulan a pinakpakanda kayo, auntie? Panagkunayo ka di, kat saan atulong dayjay? Ha! Kurang pa'y dayjay para iti amin na sakripisyok para iti inam, Betty. Huston, auntie. Abusado kayo launa yan. Katapno saan adumakal ti gulo. Nasaysaya at no pumanaw kayon. Jak ipalubos a madadaal ti relasyon mi iti asawak. Gapulaang kada kayo. Pagbabawyam to dahito ngay naramid mo kata kami. Insan bete. Di nakpabasulan, Lester. Imbes nga agpabasol ka, aggagit ka kiti, agsampul kay ti trabahom, saan aday ta agbarbartak ti pangpangrunam. Ammom, Jester, no inurnong mo kumaamin dagiti kwarta nga ingat-gatang mo iti arak. Amangan no nakaipatakder kamutten iti basit akalapaw, amabalin apag naedan nyo iti inam. Di ka man naging lalaing. Tawan ti amom. Awan ti amom. Anya lang matinalpas mo. Awanan ti oras ko ang makikapya kada kayo, Lester. Isuan na sa isaya at nupumanaw kayon. Makatawan ng tinapalabas. Sipod pimanaw daan ti auring dito'y lakay. Sa dino nga tanti ayan da ita. Bakit? Panagkunak. Nasaya at matngatan ti kasasaad.
Makonsensya ak iti inaramid ko kadakwada. Sana rin ba nga makonsensya ka bakit? Gusto lang ang tinaramid mo. Tapnog nakam damit. Saan ang mabalin adatalatan timang pakpakan kadakwada? Naskan nga agagat damat Husto ka lakay. Madanaganak lang amin kadakwada. Saan ka ngaminan nga agpanunot iti kasta bakit? Tiki di rumbang apanunutam. Nasaya atin, ti kasasaad da. Kumusta kayo, Insan Betty? Chester, Auntie Auring? Wen, da kami. Kumusta kayon? Nasayaat kami mat auntie. Da kayo ngay. Sa dinon ti pagnanaadan nyo ita. Adamot ten basit akala pa umidi ta kabang ibang abarangay kaanakan. Agoray ka. Tricycle mo ka di dayta, Chester. Wen, Insan. Iso ti paspasadak. Kasta? Ay na. Dakkel tinagbaliwan nyo insan, auntie. Dayta akat gapukan ka kaanakan. No saan na kami a pinapanaw idi? Ang mga nuaging gaita, kat dayta laagur uray iti parabor nga itad tidad dumata o ter aramidan mi. Agyaman ak unay, Auntie Auring. Agyaman ak na nakaamiris kayon. Oh, mapantayo pa ijay balay tagkape tayo, auntie. Jester. Insan, ninanang latan. At pasadak pa ngamin kay. Sige ano day tati ko nam kasinsin. Awan ti parikot iti dayta. Ala, agan-anad ka nga rod. Saan na nasaya at nga buswan tayo ti kinaimbag ti may sa atao? Taorean niya ti kinaimbag ti may sa atao. Dumteng tulat ta ti gundaway amapunwan damay. Bueno papagayam, ditan ti naggibusan ti may sapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag. Insurat ni Atara Marie. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.